Sithandaze. May we all pray in the name of Jesus. Baba wethu onamandla, Nkulunkulu ophilayo, sima phambi kwakho ebusuku, siyathandaza. Singabantwana bakho, singabenhliziyo yakho. In the mighty name of Jesus, wena uhlala uyiva imithandazo yethu futhi uyaphendula. Zange wathi umuntu othandaza ungefi futhi ungaphenduli. Sesikhona Baba ebusuku egameni likaJesu size kuwe sizokukhonza. Hlala nathi ukhonzeke, khuluma nathi usikhulise emoyeni, usikhulise ezwini, usikhulise ekuthini sikwazi, usinikeze isambulo Baba sokwazana nawe ngegama lenkosi Yesu waseNazaretha. Thandazeka mzali ebusuku in the mighty name of Jesus. I-atmosphere kule ndawo esikuyo Baba ndiyayithandazela mayibe transformed, kugcwala ipresence yakho, inkazimulo egameni lenkosi Yesu. Abazalwane indawo abakuzo Baba ndiyathandaza ngabo, makugcwala umlilo nepresence kamoya oyingcwele. Baba ndiyathandaza nabalate mabafike besive ukuthi we are in your presence, uhleli nathi egameni lenkosi uJesu. Baba sondle ngezwi, usinikeze imfihlelo zasezulwini egameni lenkosi uJesu. Bring revival Nkulunkulu onamandla in our lives, in our salvation. Sithembe wena ukuthi uzosinikeza imvuselelo. Touch us Holy Spirit egameni lenkosi uJesu. Iveki isaqala, hamba nathi Moya Ngcwele, hamba nathi kuhambeke ngoba uyabathwala abakho futhi uyahamba nabo in the mighty name of Jesus. Siyabonga Moya Ngcwele ebusuku, igazi likaJesu, umlilo ugcwala yonke le phone ababukele bekuzo, ababukele kuzo sekukhona umlilo kaMoya Ngcwele. Siyabulela Moya Ngcwele, sekunjalo abathakathi imimoya ayikwazi ufunctiona ngoba vutha umlilo, ayikwazi ukwenza lutho because of the fire of the Holy Spirit. Where there is a presence of God, imimoya iyabaleka, abathakathi bayabaleka. Nje lama-dev worship athunyiwe to attend iservice yanamhlanje. Nkosi ndiyathandaza babanjwe ngumlilo baphenduke ngegama likaJesu. Iikhamera zasemkhathini moya oyingcwele ngegama likaJesu azikwazi usijonga thina. Kuvutha umlilo kwi-big screen TV ababukele ngazo, ama-secret eyes abazama ukujonga ngawo. Baba siyawaphanyaza ngomlilo in the mighty name of Jesus. Akho mthakathi eSouth Africa, iAfrika yonke, umhlaba uphela ongakwazi usijonga, noba operator in the spiritual realm, noba operator phezulu esibhakabhakeni, noba phansi kwamanzi, noba operator Moya Ngcwele ehleli kwiipalamente zakwaSatan. Sithumela umlilo kaMoya Ngcwele wenza i-chaos, udestroya everything in the name of Jesus. Amadimoni aziwayo athenjwe emkhathini ukuthi wona aqhela unyamezela umlilo, aqhela umelana nemithandazo, ayadlala in the name of Jesus. Hayi siyaphahlaza, sichitha wonke lo msebenzi wakho Satan, uyatshama imoya akathi nonke niyatsha, ndinifake emlilweni ngegama likaJesu waseNazaretha. Amadimoni azama ukumamela intshumayelo Baba, ezindlebeni zabo kungena umlilo ovuthayo, amehlo abazama usijonga ngawo kuvutha umlilo. Ziyaqhekeka iikhamera zakwaSathane, ziyophuka ii-big screen TV zakhona, ikhompyutha, yonke i-operation yobumnyama ngegama likaJesu waseNazaretha. Nditshonela ithenje
liqanjiwe idemon nelaziwayo ukuthi li-well trained, lafunda, lispecialize ngo-attack abefundisi abagcotywa bakaThixo. In the name of Jesus, elo demon ndiyalikrasha, ndiyalinyathela, liyatsha, ndiyalinyathela, libuyela kwaSathane ngegama likaJesu. NoSathana uyise wamademon, Baba ndiyathandaza, ndimfake emlilweni, ndiyamdestroy ikingdom yakhe yonke, ndiyayibamba ndiyiphahlaza phansi, ibheka phansi kwenyawo zikaJesu waseNazaretha, umthakathi oqhela uattend iinkonzo, qhela uattend iimvuselelo, uqhela ungena kooTikTok xa kukhonzwa abeyiphathi ama-services, akakwazi ungena kuleni platform, kugcwele umlilo la. Uthe saconnecta, Moya Ingcwele ava umlilo ngegama likaJesu, nditsho nefowuni yakhe azama uconnecta ngayo, kuvutha amalangatye omlilo. Buso bam bugcwele umlilo kaMoya Ingcwele, buso bam amehlo am kuphuma amadangatye omlilo. Akusabonakali mna, kubonakala uJesu owangena ngaphakathi entliziyweni yam. Father, I pray in the name of Jesus, the glory of Christ must shine brighter kule platform. Nditsho nomntu odlule bestrola, Baba wethu onamandla edinga into yokwenza, once wangena kulo live siyamhijack, akasakwazi nokuphuma, ubanjwa i-anointing ngoba uMoya Ingcwele ulapha, uhleli nathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba ndiyathandaza, nditsho nongasindiswanga xa ingenapho ubanjwa i-anointing kaMoya Oyingcwele akakwazi uphuma, kunemagnet embamba yasezulwini. In the name of Jesus, the devil is a liar. Satan uyatsha, wena Sathana uyatsha. Loo ndawo kuyo ndifaka umlilo, loo ndawo ozimele kuyo I send the fire of the Holy Spirit. Any demon, noba ngumoya wenyoka, noba ngumoya wedragon, noba ngumoya wantoni uyadlala, noba upowerful kangakanani, upowerful under our feet. In the name of Jesus. Master Jesus, take over. Holy Spirit, yiba in charge of this platform. Leni platform siyayinikela kuMoya Ingcwele, siyayidedicate kuMoya Oyingcwele, in charge. He will lead us, he will teach us, he will revive us. Moya Ingcwele siyakunikeza authority, sikunika imvume, thetha nathi kangangoba ufuna. Say whatever ofuna ukuyithetha nathi. We are ready, we willing to receive from our Father in the name of Jesus. Speak to us, Lord, revive us. We love you, Holy Spirit. Sikuthembe wena ebusuku, le service izocontrolwa akuna demon, akuna mthakathi, akuna network, akuna data, akuna wifi ezophazamisa le service. There is nothing in this world engaphazamisa le nkonzo. In the name of Jesus, Holy Spirit, siyabonga Moya Ingcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu osithandayo. Kwenzekile, kuyenzeka in the name of Jesus. uSathane uyatsha. Khawutsho nawe lo ndawo ukuthi Sathane uyatsha. Sathane uyatsha, namadimoni akho onke ndinifake emlilweni, niyatsha in the name of Jesus. Vutha umlilo all over the world, zonke iikontinent all over the world sithumela umlilo. iAfrika yonke from Egypt yotsho eCape Town, vutha umlilo in the name of Jesus. Bonke abapriest bakwaSathane abasebenzela uSathane, abahleli kwiipalamente nakumabandla kwaSathane, abaspecialize nge-social media, sibafake emlilweni. Amademoni abathakathi abaspecially assigned to attack through i-social media, loo ndawo abakuyo, indlela aba-operate ngayo, sibafake emlilweni, bayatsha in the name of Jesus. Kwiparlamente apho bahleli khona, parliament yakwaSathane, apha badiscussa khona ngalama services, ngale revival, kusekuvutha umlilo, besazama uhlangana, abakwazi nditsho nohlangana. There is nothing abangayiplana engaphazamisa lama services. Kuvutha umlilo, kuyatsha kwaSathane, kuvutha amalangabo omlilo. Sathana sikufaka embizeni, siyakupheka, uyatsha in Jesus name. Nawe namhlanje be
revived. Maybe usinisiwe but awusenayo faith in the name of Jesus. Awusena faith in your prayer. Uthandaza ungenakholo, uthandaza ungalithembi igama lika Jesu namhlanje. Be revived. Ukholo lwakho nje sisaqala le service, be revived on your mind, on your spirit, on your heart. Uphinde ulikholo igama lika Jesu, the anointing that is in the name of Jesus, the authority that is in the name of Jesus, the power that is in the name of Jesus. Xa sibiza igama lika Jesu amadimoni ayatsha, they bow down. Noba kuthiwa suke India, noba kuthiwa powerful aphume India ayatsha, noba kuthiwa suke China lo madimoni apowerful ayaziwa, khutshwa wona. Amanye asuke Australia, amanye kuthiwa ngawase Nigeria, are well trained, they specialize in attacking. Hey, bayadlala, we crush them. Singabantu be-authority. We have authority. We have the name of Jesus. We have the blood of Jesus. We are the sons of the living God. Akuna mthakathi noba watrainwa nje ingekazalwa lo mthakathi uyatsha. Uthi bow down in the name of Jesus. Noba ngumaster owaziya, the grand master yasemkhathini yazwayo powerful ngendlela esisimanga, in the name of Jesus they bow down. Siyaba paralyze, we tear them apart into 1,000 pieces in the name of Jesus. Uyatsha ngokwaSathane. Nawe kawuthandaza uphosa umlilo. Send fire in the kingdom of heaven. Kawuthoma umlilo na wagqibalini ukuthandaza ukuphosa umlilo kwaSathane. Kawutsho nje na uthi kwaSathane kuyatsha. Lo ndawo ohlala kuyo, it does not matter whether you are in Botswana, you are in Zimbabwe, you are in Limpopo, you are in KZN, Eastern Cape, Gauteng. It does not matter where you are. Lo ndawo kuyo, I'm sending the fire of the Holy Spirit. Noba liliphi dev worshipel operator kulo ndawo ohlala kuyo right now under this voice, in the name of Jesus, the make position of authority and power. Bayatsha bonke. Ngo-connecta kwakho kule phone, ngo-connecta kwakho kule service yanamhlanje, lo ndawo ohlala kuyo siyayikhulula spiritual, siyayikhulula physical ngegama lika Jesu waseNazareth. Kukhululeka leyo community, i-atmosphere noba ikade hijackwe zii-demons, uba ngava kuvakala i-presence yamademoni kule ndawo ohlala kuyo. Wenze i-mistake waconnecta kule service yanamhlanje, sekunomlilo ovutha kuloo ndawo ohlala, uphuma apho kuloo room okuyo, whether usekitchen uyapheka, kuphuma umlilo kwelo kitchen ugcwala i-community, i-province okuyo, idolobha ohlala kuyo kuvutha amalanga bomlilo, amadimoni abamba imithandazo in your area, amadimoni okuthakatha okuhlobo le-demons ngegama lika Jesu. Noba uhlala kwi-suburb areas, noba uhlala ngaphakathi kwi-CBD in a city, sithumela umlilo namandla. Noba ngawapha amadimoni ebekade ecashile nabathakathi, awakwazi unyamezela, namhlanje ayatsha. Noba hlala phezulu ezintabeni, atrain nayaziwa, adestroy abazalwana, adestroy amabandla. The fire of the Holy Spirit inyakazisa umbuso kaSathane. Oh my Jesus, kwaSathane kuyatsha. Wonke umuntu othakathayo in your area, lo ndawo kuyo, nditsho nosefonini yakho, nosebenzisa ifoni yakho to connect kuwe ukuze akuthaka siphosa umlilo we-deliverance. Uyakhululeka now, be free in the name of Jesus. Sathane uyatsha. Vutha umlilo yonke indawo, abakwazi nokujonga iikhompyutha zabo, sivutha amadangatya omlilo, isystem aba-operator ngayo kuvutha amalanga bomlilo, basebenzisa ifone to operate kungela kwamoya nokuconnecta kuwe. We destroy yonke lo system kaSathane. Iyatsha yonke system kaSathane, system yamademoni, amademoni ezigulo, amademoni ezifo nahlele emzimbeni wakho ayatsha. I-spirit of laziness, i-spirit of tiredness, ungumuntu ohlala ekhathele, okuhlala ukhathele, kanti namademoni afunxa energy kuwe spiritual ngegama lika Jesu ayatsha.
namhlanje kubuya energy yokuthandaza, spiritual and physical, spirit of prayerlessness. Wayeka nothandaza, ukwazi uthandaza, uyohlulakala nasemthandazweni. Elo demon liqhawula inhloko, niphethe inkemba ebukhala imacala, lenza amapieces, liyatsha ngegama likaJesu. Lo uhlobo lamademoni nalazanga amaphupha ufuma sebakawulele ebusuku uphupha into zakwaSathane, namhlanje kuyatsha kwaSathane. Hayi, kuyatsha kwaSathane, kuvutha umlilo ngegama likaJesu. Nawe uthola imvuselelo. Maybe uyesaba nothandaza ebusuku, ubanjwe spirit of fear, uyoyika xa uthandaza, athi amademons uthandaza kakhulu. Namhlanje uzaba bold, uzawuthandaza njengoJesu, ngoba sithumela umlilo kuloo ndawo ohlala kuyo. Abathakathi abakwenza ube ligwala, moya obugwala uyatsha. Spirit of fear, moya wokucasha ngentsini, moya ongasindiswa kakuhle. Every kind of spirit that has been attacking your life, namhlanje siwufake emlilweni. Hayi, kuyatsha kwaSathane. Kawuthumela umlilo nawe, ake kugcwala umlilo apha kwi-comments, ake kugcwala amadangatya omlilo apha kwi-comments. Ake nibone the fire of the Holy Spirit enyuka apha kwi-comments. The fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Ayatsha nditsho namademoni anenkani, ayaziwa ukuthi astubborn, namhlanje ayadlala, siyawakrasha, siwafake emlilweni, noba ngakhala, noba ngapretenda loo mademoni. Amademoni akude when it comes to pretender. Amademoni aqhela unyamezela umlilo, ayaxoka, ayatsha. In the name of Jesus. Laa ndawo osebenza kuyo, noba abanye abantu banama-altar abo abasebenza ngawo, kunomlilo ovuthayo. La office ohlala kuyo ndithumela umlilo. Tomorrow uzawuthi ungena emsebenzini, uzawufika ugcwele umlilo kula office. La company osebenza kuyo, noba usebenza ndawo, loo ndawo osebenza kuyo, lo mlilo uphuma kule platform, phuma kule service from ezulwini, ugcwala nendawo osebenza kuyo, ugcwala indawo ohlala kwimoto oyigibelayo, i-transport ohamba ngayo. If ugibela itrain, loo train ezabe igibelwe nguwe igcwele amadangatya omlilo. If ugibela ibhasi igcwele umlilo. If ugibela itaxi igcwele umlilo. If you drive your own car, amalanga bomlilo, indlela ohamba kuyo uvutha umlilo. Hey, wena sibuild i-tunnel of fire, uhamba phakathi naphakathi in the tunnel of fire. Alikho idemoni elingakwazi jonga ngegama likaJesu. Amademoni akwenza uthando, ukwenza izono, amademoni akubambe ngesono, namhlanje siyawabreak. Yatsha. Yes, if ubukele le service right now, kunamademoni asemzimbeni wakho, avumlilo ngoku. Wena obukele le service right now, ukhona kule service, kunemimoya elapha emzimbeni wakho, iyaziphumela in the name of Jesus. Iyabaleka, ithatha zonke into zayo, iyabaleka ngegama likaJesu waseNazaretha. Iyatsha, 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 iyatsha. There is fire uqala from head to toes. Ugcwele amadangatya omlilo. Iindlebe zakho ngena umlilo, kunomlilo ongena ezindlebeni zakho. Your eyes kungena amadangatya omlilo. Awusaphefumuli oxygen, uphefumula umlilo. Emlonyeni wakho ngena umlilo, umzimba wakho ngumlilo, indawo zawulala kuyigcwele umlilo. In the name of Jesus. Nento ozoyidla namhlanje igcwele amadangatya omlilo, yonke into ebizwa ngegama lakho isemlilweni. Thank you Jesus. Moya Ngcwele, siyabonga iservice yanamhlanje, siyibuyisela kuwe. Controller le service Moya Ngcwele. Siyakuthanda and we know ukuthi uyasithanda. Singabakho, singabenhliziyo yakho. Yazi basiqala le veki Nkosi, we are on revival.
Revive us, Lord. Sifide ngezwi, sigcwalise ngamandla, sigcwalise ngomlilo. Sithembele kuwe moya ngcwele. Silwa imfazwe engapheliyo emhlabeni. Ithemba lethu nokholo lethu lukuwe. In the name of Jesus. We love you, Holy Spirit. May we all say amen. Thank you, Jesus. Awulimna ndili ngcwele enhlizwe nilingcwele ngizolibonga Nkosi yami hela ko igama awulimnandi li enhlizweni li Zolibonga Nkosi yami lona elakho igama awulimnandi li ngcwele enhlizweni li ngcwele Zolibonga Nkosi yami lona elakho igama awulimnandi li ngcwele enhlizweni li ngcwele Zolibonga Nkosi yami lona elakho igama. Ndiyabulisa. Greetings. Dumelang, sawubona. In the mighty name of Jesus. My name is Kapelani. My surname is Sivungu. I am the child of God. I am born again by the grace of Jesus Christ. Ndinikezwe i-assignment to win souls for the kingdom of God and to destroy the kingdom of devil. My assignment is very simple. Is to stand on the gap and pray for others and preach the gospel of Jesus to win souls for his kingdom and to teach abantwana bakhe nge-kingdom yakhe. That is my assignment emhlabeni. And then xa sendigqibile ndihambe bese ndiyahamba in the name of Jesus. Siyambulela uNkulunkulu sesikhona sizokhonza namhlanje. I will teach about prayer. Omnye maybe uthi mthandazo, there's a lot I want to unpack about prayer. Ingayimessage engathatha the whole week. Namhlanje songena ku part 1. Message namhlanje ithi prayer. Thetha ngeprayer namhlanje. We'll speak about prayer. We'll teach about prayer in the name of Jesus. We trust the Lord ukuthi uzosinceda and he will revive our prayer life. And secondly, he will answer our prayers.
I-scripture sanamhlanje sasifumana kuLuke chapter number 11. Luke chapter number 11, we're gonna read verse number 1. Thank you, Jesus. Before we close, ngicela remind ikhona into endifuna ukukhuluma ngayo xa sesivalile after i-message. I-message yanamhlanje ithi prayer. That's the title of our message. I-scripture Luke chapter number 11, we're reading verse number 1 only. Sithi isihloko sakhona teaching about prayer. Verse number 1. Once Jesus was in a certain place praying. As he finished, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. Baba, siyabonga izwi lakho linamandla liyaphila. Sincede ngalo ebusuku in Jesus name. Amen. Lo mthandazo ke esingene ngawe namhlanje, xa ungumuntu osindiswe, it's very important ukwenza la mthandazo. Uke nje uthandazo basa umlilo destroy everything. I-atmosphere iyakhululeka. Noba uziva ingathi udry kangakanani. But it's very important ukwenza that kind of prayer. Thandazo destroy everything engathi disturb environment, disturb indawo, atmosphere ngathi banjiwe. It's very important ukwenza that kind of prayer. Yonke into vele uyiva ikhululekile, noba emzimbeni wakho ubuziva ukhathele, uvele uziva usiva amandla. So I'm trying by all means to encourage you ukuthi xa ungumzalwane suba ligwala basa umlilo. Okay. Namhlanje ke sizothetha ngomthandazo. Yintoni umthandazo? What is prayer? Prayer is a communication between God and man. Prayer is a communication between God and man. When I say man, I'm not referring to gender. So whether umama utata, umthandazo yincoko phakathi komntu noThixo. Conversation, it's a communication phakathi komntu noThixo. We communicate with God through prayer. Sikhuluma sithetha noNkulunkulu ngomthandazo. So xa uthatha i-step usithi ndizothandaza, engqondweni yakho mayingene le noba ivakala isimple kangakanani, because abanye abantu abakwazi ibamba. Xa usithi ndiyothandaza okanye xa uthandaza, step number 1, zazi ukuthi you are communicating with God. Ukuyi-conversation noNkulunkulu, uyancokola noThixo. So uNkulunkulu sithetha naye ngomthandazo. The more we pray is the more sisondela kuye, is the more we get closer to him, because umthandazo uyasisondeza kuye. So whenever uthandaza, zazi ukuthi ukwi-conversation with God. Yintoni ongayithandazela kuThixo? You can pray about everything. There is no limit in prayer. Nguwe ozilimitayo. There is no limit in prayer. You can speak about everything in prayer. You can speak about everything. Sisezongena ke not namhlanje kwi-types of prayer, njalo njalo sibheke phambili. Kodwa nangoku masibe sithetha ngalento ekuthiwa ngumthandazo. Masiqale apha ke. Xa uthandaza okokuqala, mandenze example before ndingene deep kule nto yokuthandaza. Ukuba umzekelo ndidibana nawe, ndikwenza umzekelo ngawe nomnikelo, unomnikelo lo, ndidibana nosisi okanye umama unomnikelo esitratweni,
Masi xa sidibana ndizothi molo okanye sawubona okanye hello okanye hi or greetings. You understand? Uthi xa athi ke nakhe obvious uzoresponda athi molo nakum, ndibe sendiphinda ndisithi kuye unjani, naye aphinda responde athi ndiyaphila wena unjani, nam bese ndiyaresponda ndithi hayi nam ndiyaphila. Emveni koko bese iqhubeka i-conversation, sithethe whatever sithetha ngayo. Maybe uzobuza i-direction, noma ndikhangela i-mall ekuthiwa yintoni igama layo, ungakwazi undinika i-direction. Uzobe sephendula kusisi okanye umama unomnikelo athi i-direction ebheke mall ethile uhamba apha nalapha nalapha nalapha. Yabona uba yi-conversation yabantu abatheni, ababini abathethayo. Xa uthandaza, umthandazo yinto enjalo, yi-conversation, yincoko, communication phakathi komntu noThixo. So ngamanye amagama, xa uthandaza uNkulunkulu uyaresponda. Ayikho into ethi uThixo uphendula kade. It's a lie. It's a teachings of demons. uNkulunkulu akaphenduli kade, zange waphendula kade, uphendula immediately. Ever since ndasindiswa zange ndambona uThixo ephendula kade. Ndimazi mna xa ndithetha naye uyaphendula, uyaresponda, because uNkulunkulu mandithi ungumntu, uyafana nomntu, uneendlebe uyeva, unamehlo uyabona, unenhliziyo, unama-emotions, une-feelings, uyakwazi ukuyiva ne-pain. So nguNkulunkulu. So when I speak to him uyaresponda. Kudipenda kum ukuthi do I understand le nto endiyenzayo. Ndiyawu-understand umthandazo, ndiyazi-understand ukuthi ndenzani, okanye ndivele kwathiwa ndasindiswa kwathiwa thandaza, nam ke ndathandaza, ndakopa nemithandazo yabantu endifike sebesindisiwe, ndathandaza ndabheka phambili, then andazifundiswa izinto ezizi-basics about umthandazo. So prayer is a conversation, incoko. It does not matter uthandaza ushawuta, ude ubetha amadonga, ude wenze njani, ukhaba izinto ozikhabayo. It does not matter noba uthandaza silent, noba uthandaza uhlele ebhedini, noba uthandaza uguqe ngamadolo, noba uthandaza uhamba ngenyawo. Awukho umthetho okubophayo ukuthi thandaza kanjani. There is no law. Mna ndiyakwazi uthandaza ndihlamba, ngexesha ndihlambayo isivuka incoko, ndincokole noNkulunkulu ngokuthandaza. Ukuthandaza ndiyakwazi ndilele ebhedini ngomqolo ndisuke ndithandaze ndithethe naye. Ndiyakwazi uthandaza ndiguqe ngamadolo, ndiyakwazi uthandaza ndilele ngesisu phantsi, ndiyakwazi uthandaza ndizulazula ndisiya ngapha nangapha. Akukho mthetho ukuthi xa uthandaza wenza kanjani. Even kwapha emthandazweni uyakwazi uba ibe khona ethi ngaske ndingaguqa ngamadolo. You understand? Yenza njalo, ibe khona engaske ndingalala, even etshoyo ngalala ngegama likaJesu. So akukho mthetho ozokubhayinda ukuthi thandaza kanjani. Xa uzibekele umthetho ukuthi awunokwazi ukukhuluma noNkulunkulu hlamba, awunokwazi ukukhuluma noNkulunkulu lele ebhedini, awunokwazi ukukhuluma noNkulunkulu drive, yohlika ebhedini yoguqa ngamadolo, ngumthetho wena ozibekele wona, and umthetho uzawenza ungazowufaka nakum. You understand? Ngowakho lo mthetho uright for wena, but ungazondibhayinda ngomthetho ozenzele wona. Yayibona? So zama uvezi into ethi ke, don't limit yourself. You can speak nangantoni noNkulunkulu emthandazweni. Be free when it comes to ukuthandaza, because God he's our Father. UnguNkulu, ungutata wethu, ungumzali, uyasithanda ngendlela esisimanga, and umnandi umthandazo, especially mawenza like serious indaba yomthandazo. Okay. Bendifuna ukuthi uya kulaa nto ke ngoku, xa uthandaza listen. Yabona ke intshumayelo namhlanje ndiyigqibile, if uzomasterisha le ndawo endithi xa suzubuthandaza, learn to listen attentively. Funda ukumamela xa uthandaza. Sukuthandaza uvala indlebe, sukuthandaza ungazivulanga indlebe zakho za-spiritual, even eza-physical. Thandaza umamele. Pray as you pray, listen.
mamela, because uzawusathi, Father, in the name of Jesus, I come before you and I pray. Immediately xa usitsho sowuphambi kwethrona kaThixo. Bendiyicacisile ndathi bonke abathandaza kuNkulunkulu ngabantu abakwi-covenant. Sithi abanelungelo lokuthetha naye ngomthandazo because sikwi-covenant, we are born again. We are of his kingdom. We are a nation of God, a community of covenant. So njengomuntu okwi-covenant with Jesus, ndinelungelo lokucommunicate naye. Immediately ndisithi, Father, bonke oobaba bazolalela, because even the devil is a father. There are many spirits in the world abangoobaba nabangonkulunkulu. Xa uthi nkulunkulu ndiza kuwe, without mentioning the name of Jesus. Ngomphi lo baba oya kuye in the spirit? Ngomphi lo nkulunkulu oya kuye in the spirit? That's why we say, Father, in the name. Bengike ndayicacisa nsithi xa uthi in the name, ichaza position okuyo. The name of Jesus is your position. That's why usithi, I come in the name of Jesus. That is your position. Father, uzawurespond uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba. Ithi iBhayibhile onke amadolo ezulwini, phansi kwelanga, phansi komhlaba, phansi kwamanzi ayaguqa athi uJesu uyinkosi, avume. In other words, when you say, Father, in the name of Jesus, I come before you and I pray, ezulwini kuthi cwaka, because uNkulunkulu uzocommunicate nomntwana akho semhlabeni, and you have come in the name of Jesus, and God will listen to your prayer. Immediately usithi, Father, I come. Kuyamanyelwa ezulwini. Jonga ke ndifuna ukubonisa ukuthi how powerful prayer is. Le ndaba le conversation usaqala ukuthi, Father, in the name of Jesus Christ. Ininzi into that will disturb your focus, your concentration in the spiritual world. Maninzi ama thoughts and voices that will speak on your ears, on your mind, amanye negative, izinto ezawukwenza ucabange into ezininzi. Imehlo lengqondo ekufamba liconcentrate emthandazweni, liconcentrate kuNkulunkulu, ikhona into ezawudisturb elamehlo kanye ifocus ungakwazi. There is a lot that will come and distract you emthandazweni. Lidla ngothi xa uthandaza nefone yakho ingafowunela, uSathana can influence anyone to call you, especially xa kubona ukuthi in your prayer u-intentional and ufocusile. And hey, kungenzeka everything. Ungabona kusiwa amabhodwe phansi, ubona imbiza siwa phansi phahla. Ungabona kungenzeka nantoni. There is a lot uSathana angayenza to disturb you ukuze ungacommunicate noNkulunkulu. Ungabona umuntu enokha, bona abantwana bezonokha emnyaka banokhe bangayi. There is a lot engenzeka to disturb you. If ayikho into ezakudisturb your mind, there will be a battle of your mind. Ungakwazi ukufocus ingqondo yakho. That's why xa uthandaza uvala amehlo uthiwa close your eyes and pray. Ukuvala kwamehlo kwasenkonzweni kuthiwa focus. Vele purpose yokuvala amehlo xa kuthiwa thandaza akho nto ingaphaya ngaphandle kobana focus. Don't lose focus, because you have to gain something from God. Kule conversation ozoyenza noNkulunkulu kufuneka uphume nento. And sometimes it's very important xa abantu begqiba uthandaza uthini uThixo kuwe njengoba ugqiba uthandaza, uthi hayi ndisalindile. Kutsho yena balinda, because xa ugqiba ucommunicate noNkulunkulu you must get the answer. Not tomorrow, not next year. Angathethi ngokufezekiswa kwento oyithandazelayo. Ithetha ngeresponse ya immediately. Uzama undixela wena xa uhlangana nomuntu usithi sawubona akarespond. Molo, greetings, how are you? Uvela athula umuntu akujonge. Akayenzi umuntu lonto, umuntu uyaresponda. So lonke lonto isuka from uNkulunkulu. So when you pray, God responds immediately. I'm going to prove it in scripture. Ukuthi umthandazo uyaphendula. But ngifuna uqala kule ndawo ke, because ininzi into eyenzeka on your mind when you pray. There is a lot. Ngasubona umakhelwane evula umculo awubeke phezulu.
kuse kutsho umculo kanye uva abantu abadakiweyo bedlula besenza into ezininzi because usathana uyayicaphukela i-conversation between uNkulunkulu nabantwana bakhe. Uyicaphukela he will do anything usathana as long you will not pray. Akakuthengela nedatha athi go and spend time on TikTok, go and spend time on Facebook. As long you are not going to pray, I can give you anything. Usathana, he's willing to give you half of his kingdom as long kungakho kwanto ezakudibanisa noNkulunkulu. Usathana uyayicaphukela iprayer because wazi izinto ezenzeka emntwini othandazayo. Uyisonda kakhulu usathana iprayer. And ayikho enye indlela esicommunicate ngayo noNkulunkulu ngaphandle kweprayer. Siya kuye ngokuthandaza. Umthandazo awuthandaze 3 times a day. You can pray 100 times a day. Akukho limit. Ungaqala na ngo5 ekseni kude kuyobetha u7 walate uthandaza. It's up to you. Nomoya wakho ukuthi upusha kanjani. Kodwa into endifuna uku-emphasize right now, learn to listen. Don't just pray. Thandaza uvula indlebe mamele. Uzoyazi kanjani ivoice kaNkulunkulu xa eresponda kuwe while you pray? Because uresponda ngexesha uthandazayo. Ndicela sihambe siye kwincwadi kamprofeti uJeremiah. Prophet Jeremiah uchapter number 15 uverse number 10. Prophet Jeremiah chapter number 15. Ndicela uyibhale phansi kwidiary yakho wena umuntu okhonza ubhala. Very into enzazithetha about umthandazo is very important. Listen and ubhale phansi. uJeremiah chapter number 15, when you read from verse number 10 to verse number 21, uyabona pha uJeremiah ngexesha athandazayo yayi-conversation between him and God. uJeremiah pha ithi iBhayibhile xa ithetha Jeremiah's complaint, isikhalazo sikaJeremiah. Uthi verse number 10, then I said, that is Jeremiah speaking to God in prayer, and wabe sethetha, what sorrow is mine, my mother, oh that I had died at birth. Anduzuyifunda ke i-example. Wathetha kuJeremiah until verse number 14. Uthe uJeremiah esathetha kwiprayer while he's busy speaking to God in prayer, uNkulunkulu wangena kwi-conversation yakhe noJeremiah. Uthi kuverse number 15, immediately wabe se respond, then I said, Lord, njalo njalo. So ndifuna anduzungena andiyanga ufundisa phaya kodwa ndifuna uzifundele uchapter number, uqale pha uchapter number 13, uchapter number 14, uchapter number 15, uchapter number 16. Uzayibona i-conversation kaJeremiah noNkulunkulu. Zininzi examples endingaziveza apha eBhayibhileni ukuthi xa suziba umuntu ethandaza uThixo uyaphendula, uNkulunkulu respond immediately. Let us go to Matthew chapter number 6. We're going to read verse number 6. Matthew chapter number 6, verse number 6. But when you pray, verse number 5. Teaching about prayer, Matthew chapter 6, verse number 6, verse number 5. When you pray, don't be like the hypocrites who love to pray publicly on street corners and in the synagogues where everyone can see them. I tell you the truth, that is all the reward they will ever get. Verse number 6, underline. But when you pray, go away by yourself, shut the door behind you, and pray to your Father in private. Then your Father who sees everything will reward you. Utu apu Jesu, when you pray, sanufana nabafarasi abathandazela ukubonwa ukuze bashayele izandla xa bethandaza. Bethandaza ngathi bafuna prove point. Uthi kodwa nina, when you pray, go to your room. Go to your room and speak to your Father who is unseen. Ukhulume nobaba wakho. What is your room? Your room is your heart.
In other words, your prayer must come from your heart. Umthandazo wakho, conversation yakho noThixo must come from your heart. Don't pretend in prayer. Mawuya kuNkulunkulu, don't pretend to be perfect. Don't pretend to be holy. Don't pretend to be righteous. Don't pretend to be perfect. When you stand before God, humble yourself before Him and speak from your heart. Umthandazo that comes from the room, which is your heart, lo mthandazo une-power to touch God, because umthandazo okunyaniseka, because most abantu bayakwazi uthandaza bexoka even in their prayers. Omnye athi, Lord, I come before you, but ingqondo yakhe icinga ifriji, ndishiya ukudla efrijini ngase bangakuthathi, yenza ufika nendaweni ethile awukayi phambi kwakhe because kwa ingqondo yakho ayikho phaa. Your focus, your mind must be in God. Zibona ume phambi kwakhe immediately usithi, Father, I come before you. Ingqondo yakho mawuzibona ume phambi kwakhe, xa uphambi kwakhe, speak from the heart. Umthandazo wakho mawusuke emazantsi enhliziyo uthethe inyani. Baba, ndiweak. Ungawothatha umthandazo kaPastor Sivungu. Ndiya-understanda xa usafunda ukuthandaza. Xa ufunda uthandaza mos uhamba udibanisa yonke imithandazo. Uzothatha okaPastor Sivungu, uthathe okamama ubani, uthathe okasister bani, uhlanganise zonke ezi prayer, because you are still learning to pray. Awukawazi namagama ongawasebenzisa in prayer, but as you grow with salvation, as you grow spiritual, whenever you pray, speak from the heart. Go to your room and shut the door and close the door and speak to your Father who is unseen. Uthetha amazwi that comes from, if uve pain in your heart, uthi nkulunkulu, i-pain endiyivayo inje. Don't pretend ingathi uright. Ichaze ngoba unjalo bayo lo pain nendlela odisappointeke ngayo. Even if you are disappointed by him, be honest to him. Uthi nkulunkulu, I'm so disappointed kuwe. Izinto ezindenza ndibe disappointed yilento nale, kodwa ndizondicela undincede Thixo, ndenze ndi-understand iindlela zakho, ndenze ndi-understand izwi lakho. Speak from the heart, because vele you will never fool your heart. Inhliziyo yakho noba ungakhuluma amanga ngomlomo, ucabanga amanga ngengqondo, but your heart will always confirm inyaniso. Inhliziyo ayikwazi uyibaleka into inyani. Don't pray to prove a point. Don't pray ukuze ushaywe izandla kuthiwa uyathandaza usister bani, uyathandaza utata bani, uyathandaza ubrother bani. No. Thandaza umthandazo that will give you results, because the purpose of prayer is for you to get answers, is for you to get results. Don't pray to impress me. Don't pray to impress anyone nasebandleni. Pray to get results. The reason uthathe i-decision yoba uhambe uyohlala entabeni uyothandaza okanye uhambe to your closet to pray is because you want to hear the voice of God, ngabikho nto ezokudisturba. Number 2, you want the results, you want answers. So yes, bawuthandaza from your heart. Ibambe le point endiyichazayo. Umthandazo that comes from the heart une-power yomchikimisa uNkulunkulu. Nendlela uThixo aba-provoked ngayo because of umthandazo osuka deep down enhlizweni. Boyinotisa le nto, ikhona imithandazo oyenza without ukukhupha ivoice, but ukhulume from the heart. Ubone uNkulunkulu se-responda immediately. Une-power umthandazo ophuma enhlizweni. Nawe uyawuva umthandazo wakho. Umthandazo wakho funeka uthandaze emthandazweni ude umthandazo wakho uchikimise wena. Uve lo mthandazo ndiwuthandazayo uchikimisa nami. Unamandla ochikimisa noNkulunkulu. Funeka nawe uthi ube motivated kwa ngumthandazo othandazwa nguwe. So uNkulunkulu responda kanjani xa uthandaza? How do you hear his voice while you are praying? Uyiva njani ivoice yakhe xa uthandaza? Uzoyiva ngendlela ezininzi. Okokuqala, nansi indlela yokuqala ozoyiva ngakhona ivoice yakhe. Ivoice yakhe will speak to you through your thoughts, ingcinga zakho.
Ikona voice ethetha on your mind and you think is your voice or is your thoughts, but it is the voice of God speaking to you through your thoughts, ngengcinga ngemicabango yakho. Ngeli xesha uthandazayo, if umamele attentively and focusing and uyaziva uba uthandaze wagqobhoza wafika in the presence emthandazweni wakho, ngexesha uthandazayo uyava ininzi into ama-responses, i-response evela kuNkulunkulu while you pray. I'm sure omnye ke maybe akayihoyi, akayithathi serious, omnye aka-understand, but that is into yokuqala le funeka uyazi ukuthi he speak through your thoughts, iingcinga zakho. Ndike ndafundisa ke last year ndisithi zonke iingcinga, onke ama-evil thoughts and negative thoughts athetha on your mind, that is the voice of the devil. God will never say go and kill ubani bani. God will never say steal. God will never say do what. Onke ama-negative thoughts and zonke ama-voices athetha into ezi-negative that will destroy you okanye zikudistance kuNkulunkulu, that is the voice of the devil speaking through your thoughts. You must silence all my voices. uNkulunkulu will speak something that will build you and he will confirm it in your conscious. God, the voice of God will always speak truth. I-voice kaNkulunkulu uyibona ngokuthetha inyani, and inyani ine-power to set you free, and the Holy Spirit will confirm it on your conscious. Kunembeza wakho, isazela sakho kuzaba nento ethi yes, le nto fama ndiyayenza. Uyakwazi ukuthi uthandaze emthandazweni okanye ukwi-fasting kufika into engcingeni zakho ezithi le nto uThixo angayenza if ungalungisa apha nalapha nalapha, if ungatshintsha iindlela zakho. Yonke loo nto ifika through your thoughts, and when ucinga famba yiingcinga zakho, but it is the voice of God speaking to you through your thoughts. Sibhale phantsi ezi scripture endimane ndizifunda apha. Chapter number 9, Romans chapter number 9, we're reading verse number 1. Uthi verse number 1, with Christ as my witness, I speak with utter truthfulness. My conscience and the Holy Spirit confirm it. Chapter number 9 kuRomans verse number 1. Uthi phana uPaul xa ethetha, uthi phana uPaul xa ethetha, uthi ndithetha inyani ndikuKristu. I'm speaking the truth ndikuKristu. And my conscience, uMoya Ngcwele, is confirming it on my conscience. So ivoice kaMoya Ngcwele, ivoice kaNkulunkulu kuzoba ne-confirmation on your conscience ukuthi it was God, not your thoughts, but uthethe through imicabango yakho, through iingcinga zakho. Unembeza wakho will confirm it. Naxa ungenzi kakuhle, your conscience will judge you. Your conscience will say, hayi awenzanga kakuhle, hayi akwenzanga right ke pha. That is your conscience. Mawenze right kuba ne-peace and joy oyiva enhlizweni. uMoya Ngcwele yamvuva kamnandi because uye wathini, waba obedient. Okwesibini, while you are praying uyakwazi unikezwa i-scripture through your thoughts. Ngexesha uthandazayo athi uNkulunkulu go and study the life of Esther. Kule nto maybe uyithandazelayo or whatever uyithandazayo, learn to listen xa uthandaza, because ukwi-conversation uzothiwa go and study the life of Esther. Study from chapter 1 to the very last chapter. Take your time. Yes, bufunda phaa there is ubomi man uNkulunkulu uyaresponda kum ngestori sika Esther. And there's a lot endiyifumanayo apha kwesi story sika Esther esizisa i-confirmation nesindinikeza a clear direction. Uyakwazi ukuthi uthandaza kuthiwe go and read in the book of Psalms chapter number 5 verse number 3, and when you go there ufumana impendulo yokuba famba wenza ntoni. Uthi xa ufunda la verse already uMoya Ngcwele athethe more while you are reading ama-scripture, ngoba uthola ama-instructions in prayer. You must also listen while you are reading scriptures, because kwa i-scripture behind these words ezibhalwe kule Bible there is a voice of God speaking to you.
kuyadlulwa kwi-ink ekwabhala umuntu endingamazi, udlula kwi-ink uyofikela to the word of God, because izwi likaNkulunkulu li-spiritual. Njengoba li-spiritual, while ufunda uthola more answers and more revelations, uthola ne-direction. That's why xa usindisiwe, I'm going to push you to study your Bible, because if awuyifundi iBhayibhile, you will never understand the will of God and the ways of God and the principles of his kingdom. Very important as a child of God to invest with scripture. Study your Bible every day. That's why Joshua, study this book and meditate on it day and night. Because sometimes uNkulunkulu xa eresponda kuwe will send you on scriptures. Ndichaze lokuqala ngondingena kwi-scripture. Cinga ke wena zange wafunda nangestori sika Esther, ufunda iPsalms. Ayike enye indawo efunda eBhayibhelini, you only read the book of Psalms, you only read indawo ezakumotivate, izitha zam uNkulunkulu sezinqobile, izitha zam. Hey, come on, you are not serious about your salvation. Umuntu ukhangela iPsalms zika David ufuna something that will motivate you. There are scriptures oxa ufunda nazo ube ngase iBhayibheli ungayijula pha ubatsho uNkulunkulu uthetha nam straight up. Wes xa kuthiwa phenduka ungekho right, uba ngayibeka enhloko iBhayibhile uthi lo ndawo endifunde kuyo uNkulunkulu ukhuluma nami, xa uyifunda kube kusithiwa phenduka, guquka, repent. Ubaleka ukuthi hayi inoba ikabikho right le, uyovula ngapha. Hey, read the whole Bible, take your time. Sizoza ke nakusifundiseni iBhayibheli ngendlela okuyifunda iBhayibheli, but ndizafuna uvele ezini. So as you pray, uNkulunkulu uyakwazi ukuthuma eBhayibhelini athi go and read istory still. Go. Umzekelo ndicela uthetha ngam, mna kwathiwa impilo yam mandiyostudisha ubani bani nobani bani nobani nobani eBhayibhelini. Kwathiwa aba bantu bayi-5 xa becombined bakhupha mna. So mna ndane-duty to study their characters, their journey with God, ukuthi bahamba njani noNkulunkulu. Ndafunda a lot, nda-investa kubo, ndafunda ndiphinde ndibuyele kubo njalo njalo. As uba sihamba isikhathi ndandi-understand uba iministry yam iyafana nekabani eBhayibhelini. That's why kum uthi xa ujonga ubani uyavela, ubani uyavela. Okay, now I understand. That's why sithi uNkulunkulu mandenze lento. And when you pray, please bamba nansi enye indawo, obedience. Obedience, obedience, obedience. That's why sithi uSamuel xa ethetha noSaul uthi obedience is better than sacrifice. So when God speak, learn to obey. And nantoni ayithetha kuwe yenze immediately. Don't waste time. Don't delay. Immediately thetha voice yenza. Asusbethi kwenze. Let us go to chapter number 2 in the book of John. Please write down these scriptures. It's for your own benefit. John chapter number 2, we're going to read verse 5. John chapter 2, we're reading verse number 5. Go to verse number 5. But his mother told the servants, do whatever he tells you. Do whatever he tells you. Nantoni athi yenze. Uba uthi thandaza, ubuthi zila ukudla, ubuthi ambonikele endaweni ethile ambonikele, ubuthi vuka wenza into ethile yenze, noba awu understand le nto athi yenze. Yabona, when you want to grow in prayer, asuze bathi kwenze, stop wasting time. Yenza, susabudileya, interrogate, umfake court, umxoxisa umoya ngcwele, le nto athi yenze. Umoya ngcwele funeka ufile kwilevel yokumkholwa nokumthemba to a point when nantoni ethethwa nguye i-right. Noba mna andi-understand, if kutsho umoya ngcwele u-right, as long ethemba ndiyenze bendiqomba andi-understand le nto ekuthiwa mandiyenze, but uyaconfirm entliziyweni yam ukuthi go and do it. Just do it. Enye indlela aresponda ngayo uNkulunkulu, uresponda through his audible voice. Kuvakala ivoice ekhwaza ayifana lekaSivungu, ithetha apha ezindlebeni zakho, ithi Sivungu ithetha ithi 1 2 3. Umzekelo mna ngexesha uNkulunkulu aprepare into yokubizo kum ndingumzalwane,
kwakusenze kwenye indawo sihleli sibaninzi singabazalwane sihlala kulaa ndawo silala sibaninzi singabazalwane sihlala endaweni A1 njengoba sihlala endaweni A1 singabazalwane i-privacy yayingekho awukwazi uspend isikhathi noNkulunkulu awukwazi uthandaza kakuhle uzive comfortable ndathi ndikhuphi kwafumaniseka into yobana ke ngoku i-voice kaMangcwele iyalahleka kum okwesibini ndingena ezonweni ndicompromise kuyanda kum ukucompromise okay wenze njani manje okay kwafumaniseka uba ndiyacompromise ndathi ndikhupha izihlangu phantsi kwebhedi ndingumzalwane immediately ndacima kwabe sekuthetha ivoice yathi ivoice kwangathethi ivoice in my conscious in my spirit yathetha apha ezindlebeni zam yathi qaphelani mamela kukungathobeli yayibe seyisithi le voice awuzazi na ukuba ungumfundisi yabe seyisithi le voice ke ngoku hamba ofunda incwadi kaJames chapter number 1 or chapter number 2 chapter number 2 apho kuthiwa osuze uba elifunda ilizwi angalenzi osuze bengalifunda ilizwi angalenzi uyafana exactly nomuntu ozijonga esipilini athi xa iphinde ebheke ecaleni akasazazi nokuba unjani. So the reason the Holy Spirit was rebuking me is because ndandisendiqalisa ukucompromise ndingamsamthathi serious umoya oyingcwele ndingasayithathi serious i-relationship yam naye umoya oyingcwele. So uyakwazi uresponda ngevoice, the audible voice. Uvi voice, spend time with him. There's a lot of experience. You must have your own closet, indawo yakho yokuhlala naye. Mna xa sendiright I will build indlu especial just yokuhlala noNkulunkulu, indawo yami yokuthandaza, indawo yami yokuzila ukutya, indawo yami yokufellowshipa nomoya oyingcwele. Andifuni into ezondisturba up. I just want to spend time with him. Ifoni yami i-off noba ungafoni uthina nditholakala efonini ndihleli naye ndiyathanda siyabonda siyafellowshipa siyathandana spending time together. I'm gonna build indlu enjalo sendayidesigner ndayigqiba ikhona kwidayari. That's how serious I am about God. Ayo ndawo yabantu bonke bazothanda no yindawo yami naye. It's my own closet. BeneBhayibhile zami ezizoba phaya, beneencwadi zami idayari. Uyabona xa sendihleli apho noNkulunkulu, oh dear, I will receive a lot from him. There's a lot I will receive. Uba uyamfunda chapter number 12 incwadi kaYeGenesis, the book of Genesis, ithi iBhayibhile uAbraham wakhutshwa kwilizwe lakubo wasiwa eCanaan. Xa efika eCanaan ithi iBhayibhile God appeared to Abraham. After he appeared to him, kuthiwa baba ne-conversation kula encounter. After that encounter, ithi iBhayibhile uAbraham wayewalka indawo eyakhela uThixo naye. Not yena nomnye umuntu but bona bobabini waqomba lo uNkulunkulu onje. I want to fellowship with him. I want to spend a lot of time naye. Wamakhela indawo yakhe yokuhlala bona bobabini, not for enye into, just for i-fellowship, just for i-prayer, just for i-relationship yakho naye. And ungacompromise. As a result, when you read the story of Abraham, wathi uAbraham usuka kwi-closet wa-end up ebheke Egypt xa kufika isikhathi sendlala. Mefike Egypt othengisa ngenkosikazi yakhe wathi Sara uhlobo omhle ngalo uzondibulala uFaro nabantu bale ndawo vele uthi ungusister wami ukuze uFaro akuthathe wathengisa ngenkosikazi yakhe. It's because kwakusuka kwakhe eCanaan ebheke Egypt, it was never ama-instructions asuka kuNkulunkulu, but it was the voice of hunger, ivoice yokuhlupheka, ivoice yokuswela, because kwakungekho kudla kuthiwa kwakuyimbalela kulanjwa, but ivoice yokulamba, because there are many voices ezithetha nabantu. Yamsa kwela lizwe, xa efika kwela lizwe zabheda izinto until yanguNkulunkulu owamenza njani wamhlangula, wabuyela ithi iBhayibhile wabuyela back to i-altar, indawo yakhe yokuhlala noThixo. Xa ungumzalwane you must have your own place, indawo yakho yokuhlala naye, noba kuse bathroom,
noba kuneroom e-10 epha ingahlali bantu, ufike uyikline loo ndawo, benesitulo sakho ohlala kuso, uhlala apho uthandaza, noba ungena i-fasting uhlala, uzobona ii-encounters ozoba nazo noNkulunkulu. There's a lot you will experience noNkulunkulu. Imbi kwale nto ube ngumzalwane awunayo kwa experience ngoThixo, there's nothing ongasibalisela ngayo. Ichaza ukuthi andifuni ukungena kwezi types of prayer, ndizawungena kuzo maybe tomorrow, and ndizawugxila kakhulu kwi-prayer of seeking God. Imbi into yoba ngumzalwane. Tell me your experience, not the experience of Moses, not the experience of Abraham, the experience of Paul, your own experience. Besides ukuthi ndathola umsebenzi, ndathola ipromotion, ndathola umtshato, azikho wrong izinto zivela kuThixo. Ndichaza ngezinto ezi-glorious othi xa ubalisa umuntu abe challenged, athi umuntu xa egqiba othetha nawe nivele nizibone senithandaza, umbone athi after i-conversation endaba nayo nobani ndathola imvuselelo enzima because i-experience anayo noThixo. Hawu Nkosi yami. Spend time with God. Spend a lot of time in prayer. Yabo xa sowuhlala naye kuba nzima kwa uphuma kwi-closet. Kuba nzima ukuphuma ngajonga isikhathi, batsho akusemnandi uhlala naye. Ngase ndingasuki la, ngase ndingaphumi. Uthi noba sowuphakathi kwabantu ibhizi nibukela generations nozalo, niyahleka kumnandi kuyadliwa, ithi voice, I miss you. Uvenge voice etsho kamnandi etshole ezantsi ethi ndiyakukhumbula. Uba ngazulisa uqomba hayibo ntontoni la voice imini bangajonga asike nadikwa ngo-generation, uzibone sowuphakama. Uthi xa uphakama uve joy in your heart because umoya ongcwele uvuyiswa ngoba undivile nakwe responda nakwe obeya, and siyohlala sobabini spending time together. Awuve ithanda loo nto umoya ongcwele. Kwesi sikhathi sethu we are too busy to spend time with God, to fellowship naye, sibe kwi-communion. I-calling ivela apho, kuzibe clear nge-purpose kaNkulunkulu ngawo ivela apho. I-plan kaThixo ngobomi bakho zivela kwi-fellowship. I-anointing uyithola kwi-fellowship. I-ministry, i-vision uyithola kwi-fellowship. Yonke into oyifuna about your life uyithola kwi-fellowship. That's why the devil will never allow you to pray, will never allow you to fellowship with God, will never allow you to spend time with God. Funeka kube ne-hour ozazi ukuthi nge-hour ezithile it's my time with God. I don't want visitors. Yazi mna ngexesha elithile utsho xesha elithile andizifuni visitors, because ndawufikelwa i-visitor yasezulwini, igama layo moya ongcwele sibe sihleli sobabini sibhonda sifellowship, and ii-calls zivali anditholakala efowunini because ndihleli nabani na moya ongcwele. Uphuma apho unzima, uphuma apho dangerous, uphuma apho ngumlilo, uphuma ugcwele amandla. That's why the devil will never allow you to pray. And the voice of the devil will say, don't pray, will come with million excuses. And the Holy Spirit will thetha kayi-one athi go and pray. It dependa kuwe ukuthi ngomphi umthatha serious lama voices. Is it the voice of the Holy Spirit or the voice of the devil? Because ezindlebeni zakho kuthetha ezi voices yi-two always. I-voice eza ne-disobedience, disobey whatever the Holy Spirit ayithethayo. Iphinde i-voice and spend time with God. I-voice efuneka ukuthi evela kumoya oyingcwele. Enye indlela umoya ongcwele aresponda ngayo, responda ngabantu. Uyakwazi sometimes uthandaze ngezindlela uthandaza, fumanise ukuba andinanto endide ndiyikhethe kulo mthandazo. Ndiba ngathandaza andinanto endide ndiyikhethe kulo mthandazo, but I will continue to pray. But ufumanise ukuba xa ugqiba uthandaza uthi usahamba endleleni uNkulunkulu aresponde ngomntu. Kule nto ubuyithandazela responde ngomntu. Okwangoku andikathethi ngento eziphathekayo, sathetha nge-response ye-voice. Sometimes nithi nihleli nabazalwane batsho nakho uNkulunkulu endiphendula kwinto ebendiyithandazela, nanko ethetha ngosister bani okanye uthetha ngobrother uba le conversation le uyava ngathi ndiyaprofethwa, kanti nguNkulunkulu uyaresponda, uresponda ngabazalwane.
uNkulunkulu uyaresponda ngomzalwane. uNkulunkulu uyakwazi nothuma umzalwane okanye umprofeti aze kuwazisa iresponse yento obuyithandazela. I can prove it in scriptures, but I don't want to waste time. Nawe funda iBhayibhile uzoyithola into eBhayibhelini. Athuma umprofeti okanye umzalwane okanye kwi-conversation enayo nabazalwane, okanye uthi okanye xa ubheke enkonzweni umuntu ozoma ngaphambili eshumayela aresponde uThixo ngalaa mntu kwinto obuyithandazela. Okay. I was answered by finding you on TikTok. Oh, God bless you, siyabonga. Bamba up. Ubani lo mzalwane? Ubani lo mzalwane? U-Elijah. Ithi iBhayibhile u-Elijah kwakhe kwenzeka ananoba soyika uJezebeli wabaleka wotsho ezintabeni. Uyefika ezintabeni wakhala efuna uThixo bathethe. Ithi iBhayibhile kweza umoya ovuthuzayo omkhulu. Kuthiwa the voice of God was not there. Kuthiwa kwaphinde kweza umlilo omninzi, the voice of God was not there. Kuthiwa kwaba khona i-earthquake, still the voice of God was not there, until kwaza umoya quiet. Kwaba quiet, then kwathetha a small voice, ithetha noAbraham. Ndilibelwa sindaweni esa scripture kodwa sipha incwadi yeKings. Emveni koko yabe seyibuza ivoice, Elijah, what do you want? Wabe serespond ubani? U-Elijah. Umthandazo yi-conversation. The more you pray, your spiritual ears will be opened. The more you pray, usenze fasting and reading scriptures, your spiritual ears zawuvuleka. Kunezinto xa zibizwa kuthiwa ngama-sensory organs, spiritually sensory organs. Your eyes, njengoba unamehlo a-physical unawo amehlo a-spiritual, njengoba uneendlebe za-physical unazo neza-spiritual, njengoba unempumlo ya-physical unayo iya-spiritual yokusensa, sensing spirits, sensing into ezininzi, sensing nama-voice, sensing nento ezicingwa ngabantu. Because xa ungumntu o-sensitive you can even sense into ecingwa ngumntu. Uyakwazi nosensa indawo ohletywa kuyo uba umzalwane ubani nobani bahlele endaweni ethile, bahleli ngegama lam, bathethe loyo nalo nalo. Xa usensitive uyakwazi uthi usahamba uthi endaweni ethile kuhlelwe ngegama lam, kuthethwa izinto ezinje nanje. Xa befika phambi kwam they will pretend ngathi. Xa usensitive banjalo, and xa usensitive nyani amehlo akho akwazi uvuleka, you can see in the spirit. Xa usensitive iindlebe zakho ziyavuleka, you can hear in the spirit. Your nose, your spiritual, yakwazi endaweni uthi ufike usense everything, the kinds of spirit ezikuloo ndawo. Bakhona nabantu abasetyenziswa kwi-prophetic ngokusensa, not ngokubona, but they can sense ukuthi apha ngaphakathi kunomuntu ogulayo enyaweni lase-left kunento enje nanje nanje, uyasensa. And xa sensa le nto ivaka apha kuyo, omnye asense ukuthi kunohlobo lamadimoni enkanuko la. Amadimoni enza abantu abathanda ulala namadoda kanye namantombazane, edimoni lobufebe endiluvayo kule ndawo. It's because uyasense umuntu sensitive, you can sense loo nto izalwa by spending time with God in the closet. Khona izinto othi xa uzibamba, nditsho nemali ungakwazi uthi xa uyibamba you can sense inhliziyo yomuntu behind imali. Khona into ongathi uyibambe ngesandla, you can sense nomnikelo ukuthi no man, lo mnikelo there is complaint behind lo mnikelo. Kunento ngapha kwale nto, you can sense everything xa ungumuntu osensitive, xa umuntu ophila spiritual. You sense everything. uNkulunkulu akuncede. Penye indlela endingayichazanga yendlela uNkulunkulu aresponda ngayo zininzi wethu. Ungadibana nestranger sikunikeza impendulo into obuyithandazela. Now ndibhale imibuzo ke apha. Umbuzo wokuqala uthi, what is prayer? Ndiyiphendule leyo. He can answer through dreams and visions. Thank you so much uLondeka. Ezinye bazalwana umuntu umoya ongcwele uzokunikeza andifuna uhlala kule nto eyi-1. Okay, how to pray.
I think ndiye naresponda kuloo ndawo. Who should pray? Nabana ngathandaza. Kodwa thina becovenant. Thina becovenant. Xa sithi who should pray? God the Father. Umntu ngamnye notatakhe. uNkulunkulu umdali wezulu, he is our father, we are his sons. Singabantwana bakhe ngenxa ukwamkela uJesu. Asingobantu nje thina, singabantwana bakaThixo. Sizingane zakhe, singabenhliziyo yakhe. Isilver negold neplatinum, onke ama-riches omhlaba combined could not afford even one soul. Iprice yomntu nguThixo. It is the blood of God. That is the price yomntu. Ayikho iprice umntu ongamthenga ngayo. Xa ubuza umntu intoni ixabiso lomntu? Ixabiso lomntu nguThixo. Wathatha inhliziyo yakhe ubuyena bakhe obunguJesu bolenga esiphambanweni kuthengwa umntu. Ayikho imali noba ungathatha idola, ieuro, ipound, rand, zonke negold ezigcwele umhlaba wonke, it cannot afford umntu. Umntu expensive ngendlela esisimanga. That's why nakwaSathane xa kufuna umntu kuthiwa kufuneka ebulewe, chithwe igazi lakhe, because umntu une-value. Ivalue lomntu, ivalue yomntu. That's why uNkulunkulu engakuthandi ukufa komntu, efuna bonke abantu basindiswe, because umntu kuNkulunkulu une-value. Nalo ulala estratweni une-value, nalo uliphara une-value, nalo usejele une-value, nalo uyiprostitute une-value kuThixo, une-vision yokumwina back to his kingdom. Nalo uthakathayo une-value kuThixo, une-vision yokumwina back to his kingdom. Because uJesu ngowayesifo esiphambanweni, zangafela uQaphelani Sivungu, zangafele wena kuba wena sowusindisiwe, wafela bonke abantu. Wathi ngizobhatala iprice kaNkulunkulu yaba ngumntu. Kwabekwa umntu apha, kwathiwa umntu uyawina to the highest bidder. Wazi uSathane negold nesilver nazo zonke izinto wazibeka apha. uJesu wavele yakhe, wathi xa uNkulunkulu wathatha uJesu, wathi mna umntu ndimthenga ngoJesu. And Jesus is God. Jesus is the word of God. So umuntu unevalue ungamthathi kancane. So xa kuthandaza wena, ndifuna ukubonisa wena xa uthandaza bakwenzeka ntoni. Izulu liva kamnandi. Uthi mawuvuka ekuseni uzolula, uzamla, kuthe uyaze yavuka. Nyana wami. Hayi, awuyazi wena. Go and spend time with God, uzawubona izinto. Kuthe umjongeni uyavuka. Iingelosi ziyancuma, kuthiwa ke mhle, kani mbuke. Nyana kaNkulunkulu. Uthi xa uqala uthi abesesithi umoya ngcwele ezulwini kuyavuywa ngoba uvukile, kuthiwe thandaza. Bese usithi Father in the name of Jesus. Ayi, izulu lonke lime ngenyawo, kuthiwe naku unyana ethandaza, kuthiwe mazime zonke izinto, kuthiwa nansi indlalifa izawukhuluma manje. Ulele ngomqolo ebhedini gqiba ovuka, awukayi nasebathroom uyohlamba umlomo. Bese usithi baba uyaphila, ngubani onjengawe, bani ongalinganiswana, ubunguThixo izolo emandulo, umhlaba ungekabikho nento zonke, wena wawukhona uyabakho kude bengunaphakade, kekho ongalinganiswa nawe. Umhle uyakhazimula, uyahalala, uhleli esihlalweni sobukhosi, umhle ngathi lilanga lasekuseni liphuma, umnco athi ayayayaya, athi niyambona, kuthiwe nzingelosi ithulani nithi cwaka, nanku unyana wami emhlabeni endipraise, kuthiwe ngubani nalo onje, bani onje ondaziyo ophethe isambulo sokundazi. Umpraise uNkulunkulu, uqale umthandazo wakho uleli ngomqolo ebhedini, sibone ngawo sowuhlala ngempundu, umpraise, sibone ngawo sowuhlika ebhedini uma ngenyawo, hey umpraise, umdumise. Kunento eyenzeka ngaphakathi, nezulu lima ngenyawo liva kamnandi, kuyonwatywa ezulwini xa umzalwane ethandaza. Liva kamnandi izulu, ukuthi hayayaya kodwa kanibuke nani. Uthi sowuhamba esitratweni kuthiwe kanimbuke. Awuhambi wedwa, kuneengelosi ezikasharishayo, ezinye zingaphambili, ezinye zisemveni kwakho, ezinye before ugibela imoto zithela igazi likaJesu, zithela umlilo, zenza sure ngeprotection yakho. That's why uSathane uthi xa uvuka suthandaza, uvela benomsindo uSathane xa uvuka ekuseni uthandaza, athi uyawathandaza. Siba ngam-atheka nge-laziness, uthandazela ntoni? Kuthi hayi wethu ka uqala wenza i-breakfast uzawuthandaza, abesithi uMongcwele thandaza, khohlwa nge-breakfast.
yoba uyibone. Lalela umoya uthandaze. Mini yakho iba mnandi kanjani xa uthandazile. In the spiritual world there is a layer of darkness. There is a layer in the spiritual world. Funa ukwenza example. There is a layer in the spiritual world efana nale. When you pray umthandazo wakho, when you pray umthandazo wakho uzawuva kunento engathi ushayeka kuwo, because there is a layer in the spirit. But once you pray, but once you pray uthandaze, ugqobhoze umthandazo wakho uphumele ngaphaya. Yazi uthandazo uphumela ngaphaya umthandazo wakho, uqala uve taste emthandazweni. Uve wazi wamnandi nako umthandazo bengathi into edliwayo. Wakwathi omnye umama ethandaza, Thixo umnandi ngathi lithanga lasegadini. Wathi uThixo umnandi ngathi uyi-ultramel. Uva amandla omthandazo, uva incasa yomthandazo, uthola ama-revelation nakwi-prayer, uthola amagama amatsha nakwi-prayer. Yho, yasala wena. Wena ungathandazi uyasala, ubethwa ngamadimoni. Uyohlala ucela imithandazo oko. Cela undithandazise this. Ekawuthi go deep zo-experience izinto ezimnandi. Uthi uzawuthi udrive usmile wedwa. Ma ufike emsebenzini i-atmosphere itshintshwe, because your presence is the presence of God. Because you are carrying him. Imoto yakhe izawugcwala yena, iofisi yakhe izawugcwala yena, laa ndawo osebenza kuyo izawugcwala uThixo, because you are his presence. Xa uthandaza ugcwala nguye, you carry him. Uthi xa ungene eboardroom uyopresenta izinto kwi-meeting, ubone kuthuleke kuthiwe cwaki ibe ne-order, umameleke babone bekubuka kanje, bangajonga kuthiwe siyakuva uyathetha amagama aphume emlonyeni wakho ane-taste. Because the more you praise, the more you become anointed. Anointing idonswa ngokuthandaza. The more you speak to him is the more you become anointed. Uyasala umuntu ongathandazi. Umuntu ongathandaziyo udika seshumayela. Boma ntshumayelo yakhe ayinayo la taste lanto emnandi. Ntshumayelo yakhe kwa umhlabelo wakhe awunayo lanto emnandi sethandaza. Ayikho lanto emnandi. Ngiyava mani uyahlabelela unayo ivoice, but ikhona into eshotayo, anointing. Anointing iziswa inkonzo ye-fellowship. Fellowship siyenza phi? Emthandazweni. Ndicinga fama ke sizayivala imessage yethu namhlanje. I-purpose yokuthandaza, the purpose for prayer, number one is to fellowship with God. When you pray, you want to fellowship with God. Number two, when you pray to seek the will of God and the direction from God. Noba ungayivala iBhayibhile yakho andiqonda ukuqhubekeka. 9:30 iyabetha. Abantu bayasebenza ngomso. So i-purpose yokuthandaza ukukhulisa i-relationship yakho noNkulunkulu. Uthandaza nini? Nanini ungathandaza. Nangoku xa siphuma apho ungaqalisa uthandaza. You can pray anywhere, anytime, anywhere. Ungathandaza. Don't limit yourself. uNkulunkulu masincede bazalwane ngegama lenkosi uJesu waseNazaretha. I think yonke le ndiyifundisa iclear. Ngoku sizothandaza ukuthi uNkulunkulu sivuselele emthandazweni. Revive our prayer. Revive our prayer. Sibuyisele emthandazweni. Funa nje senze nje lo mthandazo namhlanje. Baba ndibuyisele emthandazweni. Baba ndigcwalise ngomoya wokuthandaza. Gcwalise ngamandla okuthandaza. Ndigcobe ngogcobo lokuthandaza. Enhlizweni yami faka unxano lokuthandaza. Ndenze ndinxanelwe ukuthandaza. Umoya wami wenza ufuna ukuthandaza. Moya Ngcwele makube nento enditshisayo endibizele ekuthandazeni.
Neyo namhlanje uthi noba uhleli udinga into okwenza, noba uthi ndikhathele, uve ivoice ekubizele emthandazweni ithi I miss you. Don't hesitate, respond. Uhambe uyothandaza. Xa usaqala uthandaza kuba nzima, iflesh is your enemy. Flesh will not allow you to pray, but funeka uyikrashe iflesh nge-fasting and prayer. Thandaza ngenkani until idife le nto, because le nto ayidibani noNkulunkulu, ayifuna ukusindiswa le nto. Le nto iyawuphelela emathuneni le. Yona ayinamsebenzi nazulu, ayinamsebenzi nasigoko, because sozingena sesigogweni, but umzimba wakho trapped kulo mzimba. That's why we are crushing all dark nge-fasting and prayer, so that sizohlala siyiva ipresence kaNkulunkulu. So ngoku sizothandaza ngegama likaJesu. Lo ndawo kuyo ndifuna nawe ukuthandaza uthi Lord revive my prayer life. Vuselela umthandazo, vuselela umthandazo, buyisa amandla okuthandaza. Xa unalanto incane wengase ngathandaza, suyenza i-testimony, suthi uyibhale nako Facebook, just go and pray. God is calling you endaweni yakho yokuthandaza. After this prayer, zizamele indawo yakho noNkulunkulu, indawo yakho yohlala nobabini. Noba indlu phako wena engasahlali bandambo oyiklina bendawo yakho yosipenda isikhathi noNkulunkulu. Uzoba ne-encounter ezininzi after this revival. Let us pray. Father, in the name of Jesus. Nali bandla lakho, Nkulunkulu onamandla, Nkulunkulu ophilayo, Nkulunkulu ongcwele, Nkulunkulu wadala izulu, Nkulunkulu wadala umhlaba. Father, we are praying for a revival, imvuselelo yokuthandaza. Nali bandla Nkulunkulu ligcwalise ngemvuselelo yokuthandaza. Buyisa Baba abantu bokuthandaza, buyisela abantu endaweni yokuthandaza, buyisela ibandla lakho endaweni yokuthandaza. Baba, sibizele ezindaweni zethu zokuthandaza ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba, masingenwe ngumlilo wokuthandaza ngegama likaJesu. Igcwala i-anointing yokuthandaza ngegama likaJesu. Ispirit ebesikade sibambe lowa nalowa kuze angakwazi uthandaza, ndiyasitshisa, ndiyasidestroya Baba, ndiyasithatha ndisifake emlilweni, siyatsha, asinamandla, siyohluleka. Abazalwane bayokhululeka kumadimoni ongathandazi. Moya wongathandazi uyatsha, moya wongathandazi. Amadimoni abamba imithandazo, amadimoni hijack imithandazo, amadimoni excuses anikeza abantu ama-excuse ukuze bangathandazi, abantu abanikeza ama-valid reasons ukuze bangathandazi. We are breaking lo ma-voice, si-break ama-situations, ama-challenges ngegama likaJesu. Ayatsha, siphethe umlilo ovuthayo ongacimiyo. Nina madimoni excuses, madimoni amanga axokayo, nanku umlilo uyavutha. Ibandla ligcwala amandla okuthandaza, gcwala amandla okuthandaza. Abanye bazovuka ebusuku and spend time with God in prayer. Abanye bazovuka ekuseni and spend time with God in prayer. Abanye bazawuthandaza ii-hours ngoba begcwaliswa ngamandla kaMoya Ngcwele. Amadimoni bekade babambile kuze bangakwazi uthandaza ayatsha, siyawafaka emlilweni, siyawadestroya in the mighty name of Jesus. Oh, Holy Spirit, revive us, Lord. We are praying for revival in our prayer lives. We are praying for revival. Madimoni excuses niyatsha ngegama likaJesu. Noba uSathane angabeka izizathu ezivakalayo ukuze singathandazi, Moya Ngcwele siyawudestroya umoya wongathandazi. Moya wongathandazi uyatsha, moya wongathandazi, moya wongathandazi, moya wongathandazi. Amadimoni laziness, abanye benziwe baba lazy, Moya Ngcwele bonqena vuka. Abanye bathi kusewinter anawukwazi uvuka ekuseni ngoba kuyabanda. Lo madimoni ayatsha, ndiyawadestroya amadimoni e-disobedience. Moya Ngcwele ndiwafake emlilweni. Vula iindlebe zethu sive the voice of the Holy Spirit. Open our spiritual understanding to understand your voice, your language, in the name of Jesus. Make us, Lord, to understand the language of the Spirit in the mighty name of Jesus. Revive us, Lord.
Fill our spirits with the fire of the Holy Spirit. Umlilo okuthandaza, imithandazo yethu mayiphuma umlilo. Sinikeza amagama okuthandaza. Moya Ngcwele, make us understand ukubaluleka komthandazo, imvuselelo yokuthandaza. Oh my Jesus, naba abantu bethola imvuselelo, naba abantu bebuyela emthandazweni, naba abantu begcwala amandla okuthandaza, naba abantu begcwala amandla okuthandaza, nabo mama babuyela emthandazweni, amadoda yele mithandazweni, intombi baba siyathandaza ngegama likaJesu. Wena wake wakhuluma ngomlomo kaJeremaya wathi, bomama baseJerusalema fundisana amantombi amamabele ukuthandaza. Moya Ngcwele, kuvuka ii-teenagers ezizawuthandaza, zigcwele i-anointing yokuthandaza. Vuka ii-teenagers ezingabafana, vuka abantwana abathandazayo, kuvuka iifemeli ezithandazayo. Yabuya imithandazo kwii-families, amadoda yabuyela emthandazweni, alide iifemeli zabo abalidele emthandazweni. Omama bayavuka, bavuka babuyela emithandazweni. Abantwana babona abazali bethandaza, nabo bayangena emthandazweni. Buyisa i-fasting baba, ndiyayithandazela yeefemeli ngegama likaJesu. Amadimoni enza kube nama-division kwii-families, enza kungabikho peace, ngabikho unity. Crush eso spirit, thumela umoya wokuthandaza. Lord, in the name of Jesus, you are reviving umthandazo wefamily. Ezikolweni kubuya umthandazo, emabandleni kubuya umthandazo, in the closet amadimoni abopha ingotsi, abopha indawo yokuthandaza, avale icloset kuthi abantu bangabuyeli kwindawo yokuthandaza. Moya Ngcwele, lo dimo liyatsha. Bonke aba bantu abayi-441 aba-attende le service, Moya Ngcwele, abanye banika indawo ezintsha zokuthandaza. In the name of Jesus, abanye bathuma kwi-fasting ukuze babe spiritual, bathola amandla okuthandaza. Ah my Jesus, nansi imvuselelo. Oh my Jesus, revive us Lord. Siyawuva umlilo wemvuselelo, siyaweva amandla emvuselelo, by fire by force. Siyabuyela ekuthandazeni, singabantu bomlilo, singabantu bamandla, singabantu abahamba noNkulunkulu. Imizimba yethu is the house of God, lapha ahlala khona thina sihlala kuye. We are one with him ngenxa kaJesu. Moya Ngcwele, siyathandaza ngegama likaJesu. Thank you Holy Spirit. Open our ears to hear the voice of the Holy Spirit, our eyes to see in the Spirit, in the name of Jesus. Oh, siyabonga Moya Ngcwele, kwenzekile in Jesus' name. Thank you Father. Thank you Holy Spirit. The devil is a liar. Lamthakato wa-asayinwe emkhathini takulandele azocima umthandazo in your life. Namhlanje ndimfake emlilweni, uyatsha. Umthandazo wakho uyakhululeka. Ela demon uSathane awalibeka in your life ukuze likubambe ungakwazi uthandaza, liyatsha. Ezasono uSathane akubambe ngaso, esasono obanjwe ngaso emkhathini kuthiwa simbambe ngesono esithile, namhlanje uthola i-deliverance, uyakhululeka kweso sono. Be free, be free from the power of sin. Nali igazi likaJesu liyakuhlambulula, liyaklina, liyaklina igazi, liyaklina. Igazi likaJesu is washing your sins away. The blood of Jesus is washing your sins away. Esasono uSathane akubambe ngaso, esamane blackmaila ngaso, uthi mawuvala amehlo siveze athi, namhlanje uyakhululeka kweso sono. Nawe repent, nawe silahle namhlanje. Lahle esasono uSathane akubambe ngaso. Esono uthi mawuvala amehlo unzima uthandaza, yohlukana nasilahle. Vuma uthi Moya Ngcwele akuseparate namandla so nali igazi. In the name of Jesus. Father, I pray abantwana bakho nalowa ohlula to overcome izono. Igazi likaJesu liyamklina, liyamkhulula, liyamsindisa, liyamhlamba, liyamngcwalisa. In the mighty name of Jesus, uyamkhulula from the power of sin. We are breaking the chains of sin. In the mighty name of Jesus, Lord, clean their conscience, their heart, their spirit, their mind. In the name of Jesus,
ndithetha inkululeko, ndibreak ama-addiction. Usathana benze baba addicted kwizono, bayakhululeka. Nalo thanda isono akakwazi uphila ngaphandle kwaso, ndibreaka loo appetite, ngoba igazi likaJesu malifikile umntu liyamkhulula completely in Jesus name. Thank you Father, thank you Holy Spirit. Makuthandazwe ngoku. Uba singathandaza sonke soba yi-441, hayi kungayi-chaos. Wena kuloo ndawo kuyo uqala uvuka uthandaze, kungayi-chaos. Ungabona i-chaos engenzeka kulo mhlaba in Jesus name. Bazalwane bami endibathandayo, siyavala. Before sivale, ndicela uke ndenze le announcement. Ndicela ungaphumi. I want to do this announcement. Le announcement is very important. Ndingumfundisi and I'm still young, kodwa sendimdala. I am a pastor by the will of God. uNkulunkulu wa decide ukuthi ndibe ngumfundisi. Ndifuna explain something. Xa ungumfundisi, most of the time mawungumfundisi, ingazi kungangumzalwane ungabi ngumfundisi. Imnandi impilo yoba ngumzalwane ngengomfundisi. Bense Eastern Cape sincola nabanye befundisi, sonke sithetha into eyi-one. Sithi ndiyabukhumbula ubomi bam ndisengumzalwane nje. Ndingabi na responsibility yokuhoya abantu. Just nje ndifocuse kwi-salvation yam. Awuve mnandi impilo yokusindiswa and focus on your own salvation. Ungabi ne-responsibility kuthiwa ulead abantu to God, ushumayeza abantu. Loo mpilo leyo impilo enzima kakhulu. Isikhathi esininzi ukhathala apha enyameni emzimbeni, ukhathala emoyeni, ukhathala engqondweni. Xa ungumfundisi, it's very important ukuthi i-relationship yakho noNkulunkulu ibe right. Ungalahlekiswa yi-anointing, ungalahlekiswa yi-gift, ungalahlekiswa kukulandelwa ngabantu, ungalahlekiswa zizibusiso uNkulunkulu akunikeza zona. Your relationship with God comes first. You don't compromise. So njengoba ningumfundisi ke bazalwane bami endibathandayo, ndifuna ke bonke abantu balapha ba-understand ukuthi andingomfundisi waku-TikTok mna. Ndingumfundisi olida ibandla, okhonza nabazalwane. Kunabazalwane abasubmita under i-authority uNkulunkulu andinikeze yona ukuze ndibe responsible nge-salvation yabo, ukuba teacher, ukubafundisa ubheka phambili. Xa ndiyokhonzisa abazalwane afunekanga ndifike ndidiniwe spiritual, ndi-drained spiritual, because ngabantu endine-responsibility ngabo. So ke ngoku ndifuna ubethela into ethi uNkulunkulu is the God of order. Njengoba ndingumfundisi, lelo ba ngumfundisi ayisosikhundla, it's not a position, ngumsebenzi. Mna ndinguQaphelani Sivunku, ndingumuntu we-order, ndiyayithanda i-order ne-respect. Andithandi ukuthi abantu bahlambulule kum. Bonke abazalwane abasubmita under my authority uNkulunkulu anikeze yona, ngabo mna endithanda bahlambulule kum, ukuze mna ndibathandazele bancedakale. Kodwa xa ungumzalwane ondifowunelayo, onendawo osubmita kuyo, okhonza kuyo, afunekanga undifowunele for ukuhlambulula kum. Hlambulula kumfundisi wakho, sukum-undermine umfundisi wakho. Mna ndize apha ku-TikTok ndizise imvuselelo. Understand? Kuhlambulula is to confess your sins. Maybe you have sinned and then you want to confess your sins. Noba wenzeni, you must go to your leader and confess to him, not to me. Ungeza kum just for advice. Fundis, I need advice. Go 1, 2, 3. Can you advise me here nalapha nalapha? Then I will advise you. But when it comes to into yobana funeka to confess whatever, go to your leader, because unomfundisi ukhupha kuye izishumi, uyanikela kuye, uyamsupport, makasebenze. If ke uthe bandleni lami inhlambululo, which is my confession, yathatha kushunyelwe ngayo, which means elo bandla kukhona umonakalo o serious from enhloko.
umfundisi uyathandaziswa. Yabona njengoba kunabantu abalapha abaninzi abayimathi umfundisi siyabonga sikhonza kamnandi njalo njalo. Nami xa ndiphuma apha I have to go ndiphinde ndiyolanda amandla ngokuthandaza, ngokuzila ukudla, ngokufellowshipa nomoya oyingcwele. Umzekelo ke ngoku ndifuna uemphasize into okuhlambulula. You can come for advice but not for ukuhlambulula. Okwesibini ngeke uthi xa uthathe inamba yami then uye ku WhatsApp. Ufike ku WhatsApp undisendele i-voice note ethi 20 minutes. I mean, come on. I-20 minutes i-voice note ayinikisi imhla ukuyimamela because kwa already ku WhatsApp ne-message ezininzi efuneka ndiresponde kuzo. And xa undithumela i-message on WhatsApp, be patient because nam busy. Like andingomuntu ohleli elindele i-call, andingomuntu ohleli elindele uresponda ku WhatsApp, andingomuntu ohleli elindele uresponda kwi-inbox sika-TikTok. Nam ndingumuntu ndi-limited. So ke ngifuna uemphasize bethi ke ngoku awunondisendela i-voice note ethi 20 minutes. Nawe andiqondi andiqondi nawe ungakwazi i-20 minutes i-voice note ezingakanani. And xa uza kum, just go straight to the point. Yebo, noba uyabhala straight to the point, ungathi unjani ntontontolo molo mfundisi uthetha nobani bani bese ungena straight to the point, then ndizokwazi uba ndirespond. And if andika-respond, respect nami ixesha lami. Xa ndinesikhathi ndizoresponda. Kusengenzeka owakho umfundisi aka-respond at all, okanye uresponda after 3 weeks ku WhatsApp, okanye akakuphendula, okanye akakufowuneli. So akufunekanga abazalwane endikhonza nabo bade basafarishe. You understand? Akufuneka nam ndithi xa ndiya kubazalwane endikhonza nabo fumase bebe ndi-empty spiritual, hayi ndi-empty ndiphele ndithe tu andisenandikhathele because yabo. So ndizamveza into yokuba I'm here to revive ibandla. Wena bamba lento efundiswa apha uyenze, bamba lento efundiswa apha uyenze. Amen. Befuna udlusa ke lo myalezo ke bandla likaKristu. uNkulunkulu anibusise and thank you so much for understanding. May the Lord bless you. Amen. So yeah, then ke xa ndingene i-fasting nomthanda, sometimes I need my time nomoya oyingcwele. You understand? Sometimes iyakwazi abantu bayefone fumanisa ndiyibamba i-call ndifake ku-silent, andifuni i-calls, ndifuna uhlala nomoya oyingcwele until ndigqiba ukuthandaza. Then ngexesha lam kulapho ndibuyela khona back ebantwini. Abazalwane bonke aba-under my leadership bayi-first priority. Wonke umuntu okhonza nam endine-responsibility ngaye uyi-responsibility yam, uza kuqala uyi-first priority. Yazi uba nawe kulaa ndawo okhonza kuyo uyi-first priority, nalo okhonza nam uyi-first priority. Andikho choose, yi-order. Amen. Siyabonga abazalwane, uNkulunkulu ancede egameni likaJesu. Umuntu ofuna unikela nofuna usupporta le ministry unganikela. Inamba yami ngu-071 94 98 702. That is my number. Akho nxa xa ufuna ufona for uthandazelwa. No, there's nothing wrong ukuthandazelwa. But kulaa ndawo ye-sin confession, you must go to your leader. But if you want advice or prayer, no, it's fine, I don't mind. Here is my number. If you ufuna unikela, it's 071 94 98 702. That is my number. 071. That's my number. 071 94 98 702. May the Lord bless you. If fasting zoyenza on Wednesday until Saturday ngo-12. Ngizoexplaina kahle. Zoyenza Thursday. Yeah. Siyabonga abazalwane, lale kahle nasemsebenzini, uNkulunkulu anicede nibe right. Okay, cela uphinde ubiza again. Ngicela mina aphinda ayibhale 071 94 90. Nansi, yeah, thank you so much. 071 94 98 702. Bake ndibamkelisa uYesu apha ku-TikTok. Ndiye ndithatha inamba zabo ndizisave. Wena ungandihlupha kangangokuba ufuna. Unobunga yabona wena owamkele uJesu kumo khonza nam straight, noba sikabonani face to face, like ngumuntu osubmite kum, but usefonini. Ungandifonela anytime njalo njalo because uyi-responsibility yam, uzobuzwa kum. So you are my responsibility. Amen. Bye nge bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Hayi kaloku obvious, tomorrow we are coming back. Go 8 o'clock. Wednesday we are coming back.
8 o'clock. Thursday we are coming back 8 o'clock. Friday 8 o'clock. Saturday ngo-7. Sunday ngo-7. Asibonane next week eSoweto. Soweto next week. Nawe nofuna unikela to support la revival yaseSoweto, unikele kula number. uNkulunkulu akubusise. Lale kakuhle bazalwane. Soweto ePinville.